Difu Pregzam Adimalongta International Yoga Day at London. Borjan konsensi along to work selam ke patang tidak da puthak. Borjan ASDC Youth Front atumpen ningki pung lapen ningkang samsi cipaklang pon. Tarapung hawar arad atum to work hindu pen kisung pini arnianta chokpon elang. Usignify encourage si arni dipu arong supi along Pregzam Adimalongta International Yoga Day paman bond. Kedra Bharati Karbi Longri District Committee atum batir pipon along kasa atum ben trap chito dunsi dipu kasa patu aklam along International Yoga Day paman pon. Ada por phai trogra chitima por malom Karbi Longri Termos Council CEM Dr. Turam Rongha Ari Deng Pensi milur kai pon. Labangso International Yoga Day ketalon pon along Dipu MLA Birasing Engleng Havarkiat MLA Dorsing Ronghang Lapen Ong Dung Karbi Longri Termos Council MEC etum chitong dun si Ingsam Jinpen pachun pon. Lason thak thak si Dipu is Karbi Anglong BJP asai hem along stami International Yoga Day talon pon. Labangso Yoga Day ketalon pon along MLA Birasing Engleng MAC is Karbi Anglong BJP Amaipu Konchen Bangpen Chenglok BJP along Klembang Kubang Piatum Chitong Dun. Polokhe Okol amar Karbi Anglong Assam Bharat নহয় etu international যোগ দিবস হিসেবে পালন করছে ইন্টারন্যাশনাল যোগ দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে কারণ এটিতো বিশ্ব দরবারত বিশ্ববিখ্যাত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা এই যোগ দিবস পালনের বাবে ইউএন উত্থাপন করে সকলো দেশে আজি উদযাপন করে অকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ নহয় অকল আমাৰ থাইলেণ্ড বা ছিংগাপুৰ সেইটো নহয় 86 কাণ্ট্ৰি আজি যোগ দিৱস মানুহৰ বহুতো বেমাৰ আজাৰ আৰোগ্য হয় আৰু জীৱনৰ সঠিক পথত লৈ যায় সেইকাৰণে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গোটেই পৃথিৱীখনক সকলো জাতি মানুহ হিচাপে যে সুস্থভাৱে থাকিব লাগে এই প্ৰেৰণা ইয়নো উত্থাপন কৰি আজি বিশ্ব দৰবাৰত এই যোগ দিৱস আগতে হৈছে ঋষি মুনিসকলে আজি কিন্তু মানুহৰ মাজলৈ জেনেৰেল মানুহৰ মাজলৈ আহি Borjan konsensi ke parlo HDP ahithi lapent Gotom Basti lapen Dibapur ke selengpet atau warga selam jiapan ke damtang suri hini re trainer kep anikant Karbi Longri Termos Council CM Dr. Turam Rongha Ari Deng Bensi long isompon lo. Bonda peneng surhini ra engkoy ra hini aningkan anstami labangso otowar keslam ke patang tedet pen ajok Borjan ASDC Youth Front atumpent ningki pung lapen ningkang samsi cipaklang pon rinti la soto work hinu pen ajok usumar mati klim somar luka charlie tum kedam kebang stami pinangan kisung do ponang koklo lanchot kalilang hiti kulor kedam radatum anibang ka chelat lapent kisu kiun e apan ke spons stami labangso otowar pen ajok pinangan kisung chitong ponang koklo Lapuan at Karbi Longri Termos Council pen labang so otowar ke selam jiapan nong inang sompon lo. Voifis ta pini arni anstami labang so otowar ke selam ke patang pon pidet ajok pinangan rat tum ning duk lapen ningkang samsi cipaklang pon lo. Lasi las bangso otowar prabjin penang selam li putangte sai jok je nilitum thurpak pen song ponang kok po pusi Bogojan SDC Youth Front atumpent perangke thingno ning sepon sangpi dipen present perang Karbi Longri Borjan akisung mate Borjan
ke nilitum kisung teknik nilitum kiduk dia darat pusi nilitum cepat cici labang ke nilitum tang kidam tang arni labang so ciklo June 3 arni hidipi mirjainga filalong sorjorong pharapan Himanto Biswa Sharma matit Dr. Tuliram Ronghang alang lifan vut nakirek pia amai long Tuliram Ronghang kaningje lapuhen lo kidam tang aningkan long kitimung borjan arat kacing thur awai sar pinang klem lo pusi alang li kaningje lasolam aputha kabang nili alang li tumhan kajthanam kangtunga bang ke lapuhen lo hoitu alang li Dr. Tuliram Ronghang alang li develop ulo pusi theglong tahai mane sitame pini ani nili tum borjan arat kisung kiboy nitum kiduk der arat hime jangre tikok tiki nilitum jongdame nilitum hidipi ciria rumpe nilitum wanglopran te nilitum Dimapur cileng plot atuwar labang so tuwar calaka thar lapen ke nilitum lapu pilo mumcomarong labang so tuwar kacileng atuwar lapu hello constitution la hello nilitum kiduk kisung la hello yo nilitum lapu lok si rong phokep bagdo rong phokep bagara kinitum tak hidipi lo borjan long kinitum vote bank ke ong na edim lo tangte nilitum aphan kiduk kilak lapuna jinso se pin bansi nilitum anekan vote ki pidun alle ke la hello man nilitum han kunalo nilitum lakha damun nilining duk pi khayang lo lasi nalitum han nili apor nage piji nalitum aphan ciklo yon angbong yongsi labang so tuwar nalitum nang cisalam le polo tangte nilitum nalitum erset prungset pen nilitum nang cisoi nalitum aphan lacho da kalilang nalitum Tuliram Ronghang lapen ke longkit timung nalitum labang so tuwar construction ke 2017-18 anikan 11 kilometer labang so tuwar 11 kilometer da langbong lang pedal tuwar loklo nilitum kacileng na cuyor culak jo lang tayo lahan lama lasik nalitum kumasi kontraktor ma nalitum Tuliram Ronghang pen longkit timung nalitum cinemoy kumasi kontraktor ma Jongsi nalitum adai cian dek he polo dangte nilitum rong rat pen nilitum thurpak pen cisongi nali kaniye tikang nali kaniye alam nali kidam tang parni sihalang nali press midlong kaniye kuma kontraktor si kamaci patang tima nilitum adai cian ji laben kuma amunisi saguri alang li duty cidam dema nilitum adai cian ji pu kuma lo kaningje Dr. Tuliram Ronghang si kaningje lasi pini ani nilitum labang so tubar ke heno dakalo apot nali tumsi adai she nangji usi nili jong damji Nilip MSC konsensi parlo tarapung hawar aradatum mesen towar kabinet ajok labangso hawar aradatum pini anstami kisungpen jokpon nelang Tarapung hawar arat atum hantu mehek hanparbu kacjordam jis afan sami dolamaran damnangji dolamaran ke damji afan sami alang litum labangso englong along to work hinu alang litum kisung chitong ponang koklo lancho to kalidang lapu anat to work hinu pen ajok to war e beng along sikichilang ponji afan sami achthika vedet atum sami apatai dutanglo labangso hawar arat atum ASDC kachari apent Kongres kacari hut sami labangso otowar selampui pon pelang lapunat kedamtang kilik ahut sami labangso tarapung hawar arat atum Kedamtang kilik ahut sami tarapung hawar aratum BJP rong cerap cetodun si MSC probitro rong pipan pahai ponlo. Voifit sami kedamtang ningkan po an sami labangso hawar aratum pan tuwar selam pipon tektedadlo. Bon sami non puthot MSC kilik ahut sami labangso hawar aratum BJP long cerap cetodun si puthot probitro rong piapan ador keso avut pipon si pahai pon tulo. Kedamtang aningkan labangso hawar aratum pan tuwar selam pipon tektedat voifit sami non kebang ji Lang ani bangke to warang silang pipon po pusi labangso hawar aratum pent ning chithesi to war chelang dinglo Han Bokaben Robinson Killing Karbi Longri Abirta Usik ni pa engkore si arni bangke World International Yoga Day. Labangso World International Yoga Day Karbi long kang prexam mahawar long sami talonpon. Lason tak si Bokozan 155 BN CRPF atumpen sebatir pipon si Bokozan alongta International Yoga Day talonpon. Lason tak si
Lason tak-taksi BJYM Surupathar Mondal Committee atumpen sebatil piponsi Balipathar High Secondary School Pathu Aklamalong Sami World International Yoga di Talonpon. Santi hidipen presenterang Karbi Longri Abirta.